ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дурон ТЖ. дар намури имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқен, видеоро то охир тамошо кунед. дар намури имрӯза ин ҳамихи мошинои бародаро беҳтарин мошинои арзонам ҳастанд. нархи мошино сар мешаванд аз 6,500 сомон. шумо дар комментария нависона будем, ҳаваи мошиноам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. видеоро то охир тамошо кунед ва фикротона дар комментария нависен. чӣ хели мошино дар шумо даркорай, мо дар видеои оянда мемонем. якум мошини фурӯшӣ Lada Perora. соли бароришаш 2009. объем мотор 1.6, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. салониш тозаакай, яксола документ дорад. нархаш 36,000 сомон. агар ки харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред. касе дар канали мо меҳмон аст бародаро, дар канал обуна шавед. як рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. соли бароришаш 92. объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш созай бародаро, ягон дард надорад мега. нархаш 16,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бародаро, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka. соли бароришаш 96. объем мотор 1.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод задний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. мошин состояниш 100% бародаро, тозаакай. салонишам тозаакай бародаро, 4 балонди пачка дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. нархаш 29,000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2199. соли бароришаш 2000. объем мотор 1.4, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш созай бародаро, ягон дард надорад. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 6,500 сомон. агар ки харидор аниқ бошад бародаро, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz. соли бароришаш 98. объем мотор 0.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Мазчо. состояниш 100% бародаро, документ ҳам дорад. состояни балондош 80%. нархаш
18,000 сомон. کسی خریدار انیقای برادرو رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس کنید. ششم ماشین فروشی خوندای اوانترا سال بارورشش 2012 объем мотор 1.6 سوزشوریش بنزین коробка передач автоматика кузаш седан перевод передний ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین состояниеш 100% برادر زدگی پوسیدگی ندارد. تو زهکای یک ساله دکمه دارد. 4 تا بالون پاچکا دارد. دیسکاش هم نوای. نرخش 85,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد برادر با سودا هم کرده می شود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس کنید. هفتم ماشین فروشی خوندای ستارکس سال بارورشش 2000 объем мотор 3 سوزشوریش گاز коробка передач механик перевод задний ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه состояниеш 100% برادر یک ساله دکمه دارد. ماشینچه تازه‌کای салоншаш мудидестен тозакай ماشین یگان درد ندارد. نرخش 40,000 сомон. اگر که خریدار انیق باشد با سودا هم کرده می شود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس کنید. هشتم ماشین فروشی گاز 51 ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در نوع شهری نو состояниеш 100% برادر نرخش 16,000 сомон. варианти алишиам ҳаст бародаро ба мошини майда болоиш 100 метр мега бародаро. агар шумо харидор аниқ бошен ё алишкун бошен рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.